हेलो फ्रेंड्स नमस्ते जय जगन्नाथ जय हिंद आज ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत मो ना है अविनाश आपण देखुछंती ब्लॉगर अविनाश चैनल को आशा करू जे आपण माने समस्त भल रे थिबे एमिति ही सब बेले भल रे रहितातु एक्चुअली हमर प्लान हेतिला केउझर को जीवा पई आ बहुत बढ़िया हला मो भाई माने मते कहले केउझर जीवा केउझर रे भी ब्लॉग बनेइबु तू मते बहुत हेल्प करजंती बहुत सपोर्ट करजंती ए ब्लॉग बनिया पई बहुत एंजॉय करिवे आपण निश्चय वीडियो रे लास्ट पर्यंत रहंतु आ वीडियो को एंजॉय करंतु आ जदी आपण चैनल रे नुआ छथि ताले निश्चय सब्सक्राइब करंतु आ बेल बटन को दबाया को भूलिबेनी ब्लॉग टी होची पार्ट 1 ब्लॉग जोडरे कि आपण देखिबे मां तारिणी आ प्रभु केउझर बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मंदिर बेढा आपण को दर्शन करबा को चेष्टा करिवो चलंतु बाहरिबा भाई एपटे बागे उलो एपटे हां एपटे फ्रेंड्स आपण माने देखि पारुथबे एडा होजी प्रसिद्ध खुंटापड़ा शिव मंदिर देखो भाई माने केमती जंगल लागु निया लगे हमर परिवेश नष्ट करछन ढेर होए पत्र प्राकृतिक सौंदर्य रे भरा अनुगुल पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट केउझर रे बहुत बढ़िया लागु जे हमें एक्चुअली घटगां तारिणी को भी जाउछु सेठी भी बहुत गुडे छोट छोट क्लिक करबी किंतु तो रास्ता तो जीवा इच्छा होनी आकु कौन जीव आम हरिचंदपुर रास्ता गला बेले टिके छुटिया गोटे मुंडी पहाड़ देखिलु एटे टिके ट्रैकिंग करी ओह्लौचु ट्रैकिंग करी पहाड़ उपरକୁ पळैथिलु बहुत बढ़िया सुंदर परिवेश ना नाइडा घाटीटा ओगुनो आपण माने देखि पारथबे हरिचंदनपुर रास्ता रे गला बेले तरबुज बगीचा हेपटे समाकोई नदी कूल रे एई बेले तरबुज बगीचा अछि आपण देखि पारथबे आपण सब तरबुज किनि चाष हुए एइठू मार्केट आपण मान तो तरबुज बगीचा देखिले आकु आउ भल भल कौन जिनस मिलले आमे आपण मान को निश्चय देखा चेष्टा करू मात्र 15 किलोमीटर चलतु जीवा जस्ट वीडियो रे आपण कंटिन्यू थांतु आकु आहुरी बढ़िया बढ़िया मजा मस्ती अच्छी आ माँ कर भव्य दर्शन अच्छी आपण को सब छोट छोट क्लिप माध्यम निश्चय भाव देखु आमे एबे बाहरिलु माँ को दर्शन पाई एडा आपण मान देखि पारुथबे घटगां तारिणी पीठ जय मां तारिणी प्रसाद पाई एटे सब दुकान है जी जोडे आपण आमे आसी एबे गेट नंबर 1 रे हेलो फ्रेंड्स आपण माने देखि पारथबे ये हला तारिणी को पीठ भव्य पीठ भक्त मानकर पूरा गहली एठी आपण मोबाइल कैमरा पे सब रखी कि जिया पड़िबो कोन मोबाइल एटा अलाउ दर्शन कर सारे आम ए बाहर भोग सामग्री सब कि माँ को दर्शन जापरें सब आवेलेबल अच्छे भितर इटा आप देखिपे गेट नंबर 3 गाड़ शिव मंदिर भी अच्छी
ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ ଦେୟ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। କେଉଁଝର ଆହୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ସହିତ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କାମ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ସାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ। Continue on Keonjar, Gatgan, Panakoili Road for 7 kilometers. ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଝର ଟାଉନକୁ ରାସ୍ତା। এই ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣ ବଳଦେବଜୀଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। କେଉଁଝର ଘଟଗାଁରୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର 44 କିଲୋମିଟର। ପାହାଡ଼ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ନା ଏତେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି କେଉଁଝର ବଳଦେବଜୀଉ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଆଉ ଏଇ ପାଖ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ଆଉ ଏଇଠି ରଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାଖେ ଦଧି ବାମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଡାହାଣ ପାଖେ ଭବ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବ୍ୟଜୀଉଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ମନ୍ଦିର। ଆହା, ଦର୍ଶନ କରି ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଉଛି ମନ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିଲୁନି, ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆମେ ବେଢ଼ା ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ବଳଭଦ୍ର ଏପଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ହେଲା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ କେମିତି ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुरु सुधारी वरणं रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महे हरहु कलेश विकार। जय श्री हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। सब तरफ से गेट बंद है, सब तरफ से गेट बंद है। पहले ही उसको यही लाना चाहिए था ना हम लोग को, रिटर्न जाने में कहाँ लेके जाता। तो पता है टाइमिंग फिर। जय माँ लक्ष्मी। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଟାଉନର ଭବ୍ୟ ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭବ୍ୟ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପଛପଟୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିପାରିଲିନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଢ଼ାର ସୁନ୍ଦର ବେଢ଼ାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଢ଼ାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମନମୁଗ୍ଧକର ଏ ବେଢ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା, ଆହା ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଏ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟୁ ରାସ୍ତା। ଏଲାକା ଦଶୀ ମଣ୍ଡପ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳ। ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଝର ରାଜବଂଶ କେଉଁ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଝର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଝରର ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଲା କେଉଁଝରର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀଙ୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଝର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।